Nigukoretwo na mateta ma muingi ati wabici ya Nyandarua ya migunda ni ikoretwo ikigonderera hari utungatiri wa muingi, na riu mbunge ya kaunti ya Nyandarua ikiuga ni guthurima uruti wira wa wabici ino kuri aria marathie gwetha motungata makoretwo makiuga no urutire mbeca niguo tungatirwo. Na kurumirira riendekithia riri riao ni gutanyitwo kugia na ndũgamano nene gatagati ka mbunge ino na wabici ino ya migunda. Riu kaunti kamicina wa kaunti ino Baoza Cherutich akiuga mbunge ino gwika uguo ni mugaru na watho wa wabici ici ire rungu rwa thirikari nene na matiri na uigĩrĩrĩki wothe wa guthurima wabici ino. Nadhani kwa kisheria, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Speaker umesema iwezekani kwa sababu you are an advocate of the high court, hiyo kisheria haitawezekana kwa sababu registry is a national government function. Na kwa hivyo ile kitu ambayo tutafanya tu ni kusaidiana kuhakikisha kwamba ile services imeimarika katika hiyo land registry. Wabici ino itungatagira andu a Nyandarua na Samburu kuria hindi iria andu aria maruruganite makimenereria wabici ino gwikururia hari kuheana motungata. Murugamiriri munene akiuga wabici ino iri na aruti wira nini na kuhoya thirikari kumongerera andu niguo mahote gutengerania na mawira maria mamagumeire. Vile vile magari yatanuliwa na registrars wengine wataongezwa. Ofisi mpya karibu iwe tayari kule Olkalau. Na kwa hivyo services ikija Olkalau itakuwa afadhali kidogo. Tutaongeza staff ili services iende kwa haraka. Niagathiririe maabitha wabici iyo akiuga ni mahotete kuongerera mbeca cia igoti iria irogotagwo ni wabici iyo kuma 300,000 nginyagia milioni 2. Gitagwo Jenga wa Bui.